engkaulah jadi imam ya Rasulullah. Nabi lah maju ke muka ingin jadi imam. Nyobisi andai malaikat. Kecik malaikat jadi salatkan orang tu kecik Allah. Baru tu utangnya banyak alun babaye. Jadi orang banyak utang pak, ndak boleh disalatkan maiknya. Di kalau ada tetangga awak banyak utang, matinya, biarlah anaknya saya menyalatkan. Nan kedua orang awak tu semana tahu tu pak, ketika maik ke dibawa ke kubur kan diminta maafkan. Ko ado almarhum ko bakasalahan tapali disadah putih tunjuk tapijak di baro hitam tapak, tolong maafkan dosa anak kami gua, beliau ke dibawa ke kubur lain. Jadi kecil